Engineer Raymond Kamugisha urukura projects za president hamwe n'amatendekero g'iby'imikono ga government gete industrial hubs omwihanga ryona yayo kushaboku obyabaye bembiro rukiko rwabucero kwataho okurugum za districts 12 municipalities zina hamwe na sitemwe eziri kushanga mu Greater Ankole. Omushiza bwaleta abantu ikura musaza atkandi omuntu arabaha kandi yahizira hato sabunali abantu utakubereza uifu ya buri enambali yejo nisi yejo. Urukiko rwahitabwa mu bachairman b'ama district bakao badiso ba RDC abajocerwa b'iminyeto abajocerwa b'abakazi abajocerwa b'abarema hamwe n'abandi abasima President Museveni ahabu kutandika hentekateke ryo mu ihanga ryona. Twaganze no mu kanso zitu tinkumanya handi bakagamba ki konka so far so good. Initiative ya president I think is one of the best initiatives izara kuzomu ihango turagarike yokwai ababa stakeholders awetu batakuchukora intention bashangana bajya mu sente zimwe abana bandi ka cluster erukora the same thing ngabo kubija asente za usera y'ibiro cluster yarga tuteze tukonsidera ka group abaheerize sente abamu bayoreko kwetumbwita ahabwo mubaro muke gw'abeji ogubura district erukusindika konka ekindi kwenda kushaba aba director ninga industrial hub no kugira ngo na president barebe ngo habe mu fairness mu district saga bako ama district saga tugakwingana tuyina ama district samahago nkisingiro ne district mpango wagira ngo mpereze namba y'abana erukwingana n'aba district sezindi nobo tantwara zajeru yake twikirizangana ngutongere ahambaro gw'abana because nore ankore ine 17 administrative units ninga ine units ine ebitundu wa gavumenti 16 so tugira ngo tuyine kuongera ho dormitory capacity kwezi program residential kugira ngo tuyikurize ngaki enamba. Umujocerwa mukuru w'ihanga wa district ya Mbarara imekatera tuyabagenyi yashaba bayitabo mushomogu okutumunkore byatesebwaho ikikuru munongo turamari kumara k'imyaka 2-3 industry hub ya President Museveni cyarkwenda kumanya no kwenda ngo hakahinduka hoki mbyo guhereza no mbyentunguka obu industry hub labenta kazitireho na hato bunzitireho abeji bona barashomera bakatunga skills tugende tubintegrating mu program za government k'emyooga especially emyooga ababizo baze kubija abasaruni bazo musaruni. Uganda eri mu presidential hub z'19 ezirume yarashozi erukushanga umuruba yo mu district ya Mbarara erukutendeka abana eby'imikono habwabusha aho eminyeto 235 yahereze imishomo kandi 273 obuhati bariyo batendeka mu myooga etari yemwe nemwe nda Aidan Bataringaya.